This morning, I would like to share with you this message that I entitled, How to Stay Afloat in Times of Turmoils. How to Stay Afloat in Times of Turmoils. Mabaling nga dayti nga message at dada kada tayo ti danunon na nga magdama iti turmoils wenno storms iti panagbiag. When mabaling nga dayti nga message, maaramat monto kadagiti sumaganad nga aldaw, tunudumteng dagiti storms wenno turmoils iti panagbiag. Now, the greatest challenge is not the turmoil, but how to stay afloat. Kasano nga hantayo lumned, kakabsat iti baetan, iti adu nga bagyo nga sumangbay iti panagbiag. What is a turmoil? No, turmoil ko na tayo, it means a state of great disturbance. It is a state of great disturbance. Dakkel nga panakariribok, mangted iti dakkel nga panakariribok, maririribukan ka, or confusion. Okay, it is a state of great disturbance, confusion, or uncertainty. Okay, data ti meaning iti turmoil, a state of great disturbance, confusion, or uncertainty. Now, there are several turmoils and adversities that we can face in life. We have financial adversity. Maybe the turmoil that you're experiencing right now is financial adversity. Okay? Agkarigatan ka, iti maipanggep iti finances, di mo ammo no kasano, pangalan, ken kasano nga masulbar, dagiti financial obligations, adu nga mabayadan, adu nga pagkasapulan, dagiti sumaganad nga aldaw, you are thinking, Lord, where will I get this money for this need, for this bill, for this thing? So, this brings great disturbance to us. Sometimes confusion and even uncertainty. Maybe your turmoil is tragic situations, dadigiti trahedya, nga dumteng iti biyag tayo. Like for example, the death of a loved one, or an accident ni Brother Fernan, ket deti iti turmoil da ita, kakabsat. Ta idi mapanda agubra, kiniading na idi naminsan nga aldaw, they were not expecting to meet an accident, mayat ti pataray dayan ta highway, ket adamot ti nag-counterflow kakabsat, ket iso na banggada. Ket naipurwak ni Brother Fernan, nasukto deti helmet na, iso nga naitama DJ ulo na. Ngem iti mas worse ijay ket DJ pan nakasipak ijayan ti banda ti silang nagakabsat. So this is a turmoil in the family. Idi tinawagak ida, kung nakinitita Mercy, kumusta kayo dita? Kung permi, pastor nga kala ma-stress ako kung nanahan na mo aramiden na because duwada nga naka-confine ni Ferdinand, gini Fernan. So, it's a turmoil. And if you are not in the situation, narigat nga maawatan kakabsat. Ayan. Oo, si Brother Fernan, ipag-pray natin. Maybe your turmoil is health problems. Dadadigiti health problems tayo. Ket kung kuna tayo, apo kasano nga ruden, no kasto ito. Kasanunton apo ti pamilyak. Kasanunton digiti anak. Apo, deti nga sakit ko. So, to some, this is a turmoil and it brings great disturbance to them. Maybe it's family problems. Dadigiti agdama, you are listening, mayat ti dingeg mo, mayat ti buyam, ngem ada problema iti pamilyam. Mabalin nga dati conflicts, adada digiti feud, adada digiti misunderstandings, ket it's a turmoil in the family, in the home. Ken da dumapay kakabsat, iraman tayo dito pandemic. Ken amin-amin pay. So, as a pastor, dito nga week, permi nga inispend ko ti ado kakabsat nga panagtawtawag. Manipod, ijay panaka antigen,
Pastor Chow, the Conrad, the Sister Jane, and thank God, negative mo't lang. Oo, then moving on, ni Kevin, karkararag tayo, kakabsat, di kwan maamuami nga nag-positive, kat da kami kat makontak trace, so hana maikat ti pa nagpulkok ti panunot, then naamuak di sitwasyon da Brother Conrad, Brother Fernan, called them up, tried to guide them, followed through, ni Brother Joseph, praise God, nakarwar mo lang di hospital, kat for 60 plus thousand kumat bayadan na kakabsat, ngem awang pulos binayadan na libre amin. So nga nakay imbag iti apo kaday nga banag, praise God. Bali in shoulder amin ti insurance, PhilHealth kun malasakit. Kat kung unak napintas sa deti malasakit nga kwa insurance ana nga ta deto eh. Oo. Tapos ita maswab kami amin. We are praying kakabsat nga negative mut lang. Ngem no anyaman ti pagayatan iti apo ket italag tayo king kuana. So these are all turmoils. And just like a ship, ti pakayarigan tayo kakabsat, kas na may nga barko. Idirabi, I was researching and studying about that ship, dinggan nyo kakabsat. Ships are built so sturdy. Amoy sturdy, they very strong. Ang analakang mapisang and resistant to damage. Resistant to damage in order to withstand harsh weather. Deta barko, diyan ka muna nakakita kayo kakabsat, at makikita no kayan ta Facebook. Digita barko nga aglayag, kat maira na iti bagyo, yan tating nga taaw kakabsat, kat permi nga dete nagdadakkel ti alon, kat kunam lang no aggudwa, kakabsat DJ barko, but they are built to be sturdy and resistant to damage in order to withstand harsh weather. Kasta tayo mat. Tiapo inikkan na tayo iti pambati, ket tiapo aday iti parabor na tapno ma-withstand tayo, digiti amin nga turmoils, mapagbaligyan tayo, ket we come out more than conquerors. Saan laeng nga malagpasan tayo, digiti nga parikot. No digiti nga parikot, agbalin dapay nga pagimbagan, pagsayaatan ti biag tayo. Yan ang ibig sabihin ng more than conquerors. It makes us more than conquerors. But repeated blows, the problem with the ship is this. Repeated blows. They jay kanayon nga panakatupar iti crashing waves. Repeated blows in the same area of the ship from crashing waves can weaken the steel. They jay ti problema kakabsat. At the possibilidad na nga DJ landok, DJ nga parte iti ship, kat kumapoy, gapo iti panakatupar-tupar na iti dadakkel nga alon. That is called fatigue stress. So, mabaling nga kadagiti biyag tayo, bimigay tayo kakabsat, uno bumigay tayo, gaputa di tayo madairan, isula iso nga problema. The same problem comes, kat tuparan na tayo, kat di tayo madairan, that's called fatigue stress. Uray, kasano iti kinapigsa tayo, kuna tayo, I'm a man, I'm strong, kuna tayo ngumno kanayon ka nga madudog. Kadijay nga aspeto ti panagbiag kakabsat, mabalin nga kasla deti barko. Kat agkaroon ka ti fatigue stress, kat bumigay di nga parte. Ships can break apart. Kitaan nyo? Iso nga, numan pa'y dagiti barko kat talaga nga safe mo't kiddi kakabsat, but it can break apart. Modern ships are built with thick and strong steel. Iso nga, digiti ka no moderno nga barko, kat naarami din kakabsat nga nabengbeng itilandok na to increase its endurance limit. So, kada tayo mo't nga naktiapo, mayarig tayo iti dayta, nga do dagiti turmoils nga dumteng ti biag tayo, ket adda DJ panaka dudog tayo kakabsat, ket numampay panagrikta tayo napigsa tayo,
dumteng kada tayo, deti makuna nga fatigue, stress. Iso nga, deti ti title ti lesson tayo, How to Stay Afloat in Times of Turmoils. No, umay kada tayo, di gitoy nga, turmoils ti panagbiag. Just like that ship, how do we stay afloat? Kat by God's grace, mapasaan tayo kakabsat di gitoy. Han nga maapektaran, di pa nagserbi tayo tiyapo no di kat napingpingat bay. Allow me to share with you 3 important truths on how to stay afloat in times of turmoils. Again, mabalin nga awan turmoils mo ita, ngam dinggem, because you might have a friend, a relative, nga mabalin, nga malagip mo kat kunam, dito nga gayim ko, ada turmoil, ti biyag na ita, ishare kong tuking kwa na dito nga message. First of all, kakabsat, number 1 is this. Resolve to trust and hope in the Lord. Believe that He is in control. Anyaman ti mapasamak, hana dapat mapukaw ti panagtalik mo iti Apo. Don't lose your trust in the Lord. Ni Job, kakabsat, kat napukaw na iti amin. He lost his children, his wife, his job, his health, and even friends. But there's one thing that Job never lost, and that is his faith in God. Brethren, as God's people, mas agsyain iti pamati tayo, no dumteng dagiti turmoils iti panagbiag. Kat makita kada tayo, di makungkuna nga enduring faith. Di pamati nga kaya na nga dairan, it will stand, sturdy, resistant to damage. Enduring faith. Deta ti masapul tayo nga Kristiyano kakabsat. Managandur nga pamati. Nga digiti turmoils nga sumangbay. Maanduran tayo. Kat data ti may nga banag nga awan ka digiti unbelievers kakabsat. Digiti awan, iti apo iti biyag na. They don't have enduring faith. Ngam kada tayo nga naisalakan, we have the faith of the Lord Jesus Christ, kat daydi nga pamati kakabsat is called enduring faith. So, when turmoils come, humanly speaking, umay kada tayo't panagdanag, panagaligagaw, panagbulengleng, panagbuteng, panakariribok, panagpanunot. So no matter what happens, kung natin kumatibagi tayo, I will trust in the Lord. Ket before nga basaat, digiti versikulo kakabsat, nagpintas deto'y devotion idikalman. Sino kada kayo ti makalagip tayo devotion idikalman? Ti title nagat, When All Seems Lost. Nuhan nyo pa yung nga nabasa, basahin yun to. Ket dinggan nyo kakabsat. Kuna na to, let me just read. In just 6 months, Gerald's life fell apart. In a span of 6 months, perme kakabsat ti biyag na ni Gerald. An economic crisis destroyed his business and wealth, while a tragic accident took his son's life. Natay, di anak na kakabsat ti may isang aksidente. Overcome by shock, his mother had a heart attack and died. Naatake ni nanang na. His wife went into depression. Mahandil mo pa yung kakabsat, deta? Nagrigat, aya? Natay di anak mo. Nasyak ni nanang mo, natay mo. Na-depress ni bakit mo. Tapos, logi ka ti business. If you are a Christian, what will you do? Di ba? Deta kakabsat, kat han nakaya ti unbelievers, deta nga banag. Kat kuna na to'y. And his 2 young daughters remain inconsolable. Gayjay duwang anak na nga babae kakabsat, kat kaslag rebelde tirik na da. All he could do was echo the words of the psalmist, my God, why hast thou forsaken me? Kaslang ti bagbaga na ti Apo, Lord, kuna na, apay, nga binaybay anak. The only thing that kept Gerald going was the hope that God, who raised Jesus to life, would one day deliver him and his family
from their pain to an eternal life of joy. What a blessing. Nalagip na ti langit kat kunana, oh Lord, agyamanak tadigitoy, nga sagsagabaan kat dito'y lang rabaw ti daga, awanton sa jay langit. Day jay langanan kakabsat. Tinabati nga consolation keng kuana. So, it was a hope that God would answer his desperate cries for help. In his despair, like the psalmist David, he determined to trust God in the midst of his suffering. Kunana ti bagina, ore anat sumangbay, agtalukat iti apo kunana. He held unto the hope that God would deliver and save him. That hope sustained Gerald over the years. Whenever he was asked how he was, no kunadaging kuana, how are you, Gerald? He could only say, well, I'm trusting God. Nagpintasan kakabsat, makaliwliwa, maka-inspire, amen. Maka-encourage, kunana, well, I'm trusting God. Don't worry, agtaltalagak ti apo, kunana. Okay? God honored that trust, giving Gerald the comfort, strength, and courage to keep going through the years. His family slowly recovered from the crisis, and soon, Gerald welcomed the birth of his first grandchild. His cry is now a testimony of God's faithfulness. Kat kunana, I am no longer asking, why have you forsaken me? Because God has blessed me. When it seems there's nothing left, there is still hope. So when turmoils come, resolve to trust and hope in the Lord and believe that He is in control. A lot of times, our immediate response may be, Lord, how can you let this thing happen? Apay mo tapong, ay palubos mo dito nga mapasama kan. Nagado iti taod ta, di ko maisuda apo, iti nakapasamakan na. Adadadigiti managdakdakas, adadadigiti kasto iti aramid na, di ko maisuda apo, iti nakapasamakan na, mabaling ako na tayo, kakabsat, humanly speaking. Well, we may not understand why things happened, but we must resolve in our hearts to trust in the Lord. Kung natin kumalata, apo, hangkuman nga maawatan, ngem uray no kasjay, apo agtalekak latagan ka. In Psalms 146, verse number 5, Psalms 146, verse number 5, the Bible says, happy is he that hath the God of Jacob for his help. Okay? Whose hope is in the Lord his God. Madaydayaw tiya po, naragsak isuna ko na nga iti namnama na ket ni Jehova a Diyos. In Jeremiah chapter 17, verse number 7, Jeremiah chapter 17, verse number 7, the Bible says, blessed is the man that trusteth in the Lord, nagasat ti tao, ngagtalek kini Jehova, and whose hope the Lord is. Amen. Mabalingahan tayo maawatan amin. Ada nga rodete question nga kuna nagat, why do good things happen to bad people? And why do bad things happen to good people? What an irony, aya kakabsat. Apay nga ta, kung kuna tayo. No siyasin no, tinapudnupay nga agserbiti apo. Kat dumteng ken kuana, dagiti ado nga problema, bagyo. Kat no sinupay, dagiti kasla unfaithful, kala okay matibiyag da. It's a big question. We do not understand everything. But, hante nga po kawon, iti panagtalag iti apo kakabsat. God is in control. Agtalag-talag tagat. Ni Job kat awamot basol na kakabsat. Amen? No di talaga nga tinira lang ni Satanas ti biyag na. Kasi kuna ni Satanas ka na po Diyos kat, ala, kuna na. Padasam, ikatan, iti in bakod mo king kuha ng blessing, takitam no di ilunod na ka. Kakuna ni Apo Diyos, padasam. Hamulakit di nga alam tibiyag na. The devil tried to discourage Job. But you know what the Bible says? Job stayed firm and worshiped God. Amen?
Psalms 46 verse number 1. Psalms 46 verse number 1. The Bible says here, God is our refuge, a very present help in trouble. Basahan tayo man kakabsat. Daki kadigita balbalay tayo. Ready, go. God is our refuge, a very present help in trouble. Nagpintas dahil nga bersikulo kakabsat. No, the turmoils ti biyag mo ita, no, the storms nga pagdandaanam, laglagi po dahil nga verse. The psalmist expresses in this passage that their confidence and pride is in the Lord. Titalged na, kan iti kamang na, kat awan sa bali, no hanga iti apo. Kuna ni Charles Spurgeon, and I read, Israel's boast is in Jehovah. Iti kaslang pagpanakkel ti Israel, kat awan sa bali, no hanga iti apo. The only living and true God. Others vaunt their impregnable castles, kunana. Mabaling nga dagiti da dumay panakkel da, dagiti castles da nga han mga kaya nga masereg, impregnable, placed on inaccessible rocks, and secured with gates of iron. But God is a far better refuge from distress than all of this. Agpaiso deta kakabsat. Nang runa no, datayo ti alisto nga agkibkibayo, no datayo ti alisto nga agdandanag, no dadigiti problema, nagrigat tayo nga i-process ti panunot tayo nga sigod, sakbay nga ag-sink in, sakbay nga maawatam, sakbay nga dete, ma-figure out mo nga, ala okay lang, agtalag tayo ti apo. There are so many problems that happen, and when it comes, kaslang it takes a while for you to process your thoughts and gather yourself. Kat kunam apo, madandanagan ka, mamulmulingling ka, takabaybayag mo nga pampanunutan. Apo, tulungan na, tapnon ti kastak at maawatak, dito yung problema. It takes a while to process your thoughts. But you know, numalagip mo ti apo, kakabsat, kadagtalig ka, kat malagip mo, that God is in control, that God is still on the throne, day jay kat umanay, kakabsat, nga mangted, iti tibker, iti pusom, mangwaya-waya, iti dandanag, inta panunot tayo. A very present help in trouble or in every distress. He has so been found, he has been tried and proved by his people. Awan pa'y tao kakabsat, awan pa'y Kristiyano nga nagtalek iti apo nga pinaay ni Apo Diyos kakabsat. Amen? Yes, that is really true. He never withdraws himself from his afflicted ones. No datayo nga nagtiapo kakabsat, malawlaw, kadagiti affliction ti panagbiag, laglagi pun tayo nga itiapo, uray na minsan, uray malipatan tayo no dadumang isuna, di na malipatan, dagiti anak na. Detan tupay inakakabsat, no agsangit, deta baby, ket mabisin, uray nakaturog, bumangon, tapno paggatasan na. Ket datayo nga anak itiapo, no malawlaw tayo kadigitoy, nga afflictions ken turmoils iti panagbiag. He is our help. Amen. Truly, effectually, constantly. Kakabsat, ti Apo iti pagkamangan tayo. He is our refuge. He is present or near them, close at their side, and ready for their succor. No succor ko na tayo. Nakasagana iti Apo nga tumulong. Nakasagana ti Apo nga mang suporta. Nakasagana iti Apo nga mga sistir kada tayo. Ket kadwa tay isuna ti panaglasat tayo kadigiti amin nga apoy iti panagbiag. So nga kakabsat, awan ti rason na ngagsardeng tayo ti panagserbi iti Apo. Awan iti rason na nga hanti agpatpatuloy nga faithful iti Apo. Gaputa ingkari ti Apo, I will never leave thee nor forsake thee. So uray anyaman ti turmoil nga dumteng iti panagbiag. Masapol nga dakada tayo iti enduring faith. Let us resolve to trust and hope in the Lord. Believe that God is in control. Amen? Praise God. May ikadwa kakabsat. How to stay afloat in times of troubles. Number 2,
respond properly. Respond properly. Masapol nga, ti pa nag-respond tayo kakabsat, kadigiti nga turmoils, ket napanunot tayo, iti usto nga aramiden tayo. Inkararag tayo, ti dapat nga aramiden tayo. Now, Pastor, how do I respond properly? There are five advice, biblical advice, and instruction nga i-share ko kada kayo how to respond properly to our turmoils. Kaslang amom di kita kapitan ti barko no dada iti kwan kakabsat, they are trained how to respond properly. They are trained how to set the course. Masapol nga DJ barko han nakaabay DJ alone. No dikat DJ barko. Tama Tito Adrian. Masapol kakabsat nga bisngayin DJ barko latta DJ kwa DJ alone. Kasi once nga imabay DJ barko ka DJ dakil nga alone akit mabaliktad. So the captains of the ship, a captain of the ship are trained how to respond properly when distress happen in the sea. So datayo nga nagtiyapo, how do we respond properly? So adaka datayon jay faith, enduring faith. But how do we respond properly? Letter A kakabsat, rest. You might be surprised. Ngem adut tao kakabsat ngano ada problema na han na maiturog. Han na makapangan. Kakabsat, no, we must rest. No rest ko na tayo kasama nadtan iti panangan. Meaning, get your body replenished. Okay? Rest. In Psalms 127, dingnan nyo kakabsat, ti kunana ti verse 1 and 2. Psalms 127, 1 and 2. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. At dati apo, kalati arig nagat, no lakit di amu tayo nga dati apo, nga mangkit-kita ka datayo kakabsat, apay nga madanagan tayo. Di jay ti kayat nga asawan. Verse 2, it is vain for you to rise up early. Kasapsapa ka ta, siyempre, natsyagkan. Gaputa, pati problemam kat matagtagainap mo, kakabsat, matsyag ka iti bigat. Kat kunana, bambanog ti agri nga masapa, to sit up late, ti uminana amala daw, the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Kitaan nyo? Day Diyos nga mangkit kita, ken mangbambantay kada tayo, iso ti mangted kada tayo ti inana, ken turog. Rest. Stretch. Sapol nga medyo pag napagnaka ba, sit up numaalam ti turog mo ka nasayaat. Mangan ka. Drink good amount of water. But that is the first thing, rest. Maturog tayo kakabsat. Kat no kuna tayo, pastor, detat problema karot idata at dan sapay kat insomnia akong pastor. Taure, inagidda akong alas 8, agid idda akong pastor kat alas 12, jag wala makaturugan. Kasla dito yung panunod ko, agwurwurut lata. Huwag kakabsat, tamabalin, at dadigiti pagdandanagan tayo, at dadigiti pampanunutan tayo. Iso nga, ikararag tayo kat kuna tayo, ahapo anat aramidag, tapno makaturog. Kasi no, di tayo makaturog kakabsat, adadang tayo iti marigatan. Agsakit tayo, kumapsot ti panunod tayo, and then narigrigat. So, how do we respond properly? This is very basic. Rest, isot ko na ti Biblia. For so, he giveth his beloved sleep. Kat kaasi ti Apo, after idi nagsaganak, dito yung message ko, di rabi medyo naladaw basit. Kat naimas mo turog ko kakabsat. First time ko makuha ngamin first time ko ti ma-PCR. Jakpay napadpadasan kakabsat ti na PCR. Kat hambat gayam nga isot na sakit. Nabudo lang kakabsat, durayk lang nagatsing tinalpas ti PCR. Kat kuna ni Mrs. Api agluluwa ka nga nagatsing. Kuna kutong na nagbayag. Namot ngamin nga intudok. Di naman laik katunan. Kuna durayk lang nagatsing. Ngam pampanunutek di giti sitwasyon kakabsat.
pampanunutek, dagiti kakabsat ti Apo, dagiti dati problema na parparikot na, dagiti nagpapa-prayer request. Ket nagkararagak dirabi, Apo, italek ko king ka digito, nga problema, ikamang ko king ka, yun, I know you're in control, so maturo ka akon Apo. Medyo nabayag basit, nakasarsarita ti Apo, di ko naalak turog ko kabsat, ket mayat, nakariingak ti bigat, ket I had enough rest last night, thank God, thank you for your prayers. Nakaturo, wag mo lang nga nasaya at tapno makapag-pritsak mo lang nga nalimpyo idata kakabsat. So, rest. Amen. Okay. May ikadwa, how to respond properly. Okay? May ikadwa, encourage yourself in the Lord. Encourage yourself in the Lord. Encourage some iti bagim iti Apo. By the way, kakabsat, no, dakay digitihan na makaturturog. Ag-message kayo kanya, kuno ni Pastor John, tapno ikararagda kayo, ha? Yes, we want to pray for you. Kasi narigat no hanyo malalat turturog yung kakabsat, insomnia ganda dumapay. So, please message us, let us know, so that we might be able to give you some advice and we could be able to pray for you. Let us know. Encourage yourself in the Lord. Now, while David and his fellow warriors were away, napananda nga pakigubatan, the Amalekites raided their town, burned everything. Grabe, ano? Pinalikudan ti Amalekites ida, and captured their wives and children. Sada pinuuran kakabsat, kat iti talyawan ni David, kundi gito'y men na kakabsat, talyawan da, kadamot na nagasasok, manipod, ijay kampuda. The men were so devastated when they learned the news that they wanted to stone David to death. Babalawundang kakabsat. Kunada, basol mo. Kunada gini David. So in the midst of his heartbreak over his family, David had to deal with the pain of betrayal and the fear of losing his life. How did David respond? He encouraged himself in the Lord his God. According to 1 Samuel 30 verse 6, awam mo ti mabalin na nga asit gan, kasi di gijay men, nagatiraan damot isuna, patayon damot ng kakabsat, babalawon da isuna, kat he is the king, he is the commander-in-chief, you know, and he is responsible for everything. Kat awanan, it's a turmoil. So imasidag ti Apo, kat in-encourage na iti bagbagi na iti Apo kakabsat. There are times, nga kastoy ti masapol nga aramidin tayo. Masidag tayo ti Apo, encourage tayo ti bagbagi tayo king kuanan. In other words, he encouraged himself. He turned to God, who promised him victory if he would pursue the attackers. Ti blessing kakabsat ko na Apo, should we pursue? Kut ko na ti Apo, yes. By the grace of God, they gained victory and they were able to recover their families, their wives, their children, their belongings, their goods, because the Lord gave them the blessing na recover that. Encourage yourself in the Lord. When? When hope is gone, when everything is distressful, kararag ka lang iti Apo, kasaritam ti Apo. Many times kakabsat, ter aramidek no kwan, no tibigbigat, no nalpasa kun nga nagdevotion, kat naipost kumutten kakabsat, dete daily bread tayo, agsublyak di idak no kape lang, at medyo kitkitak ta oras, ala dapay basit. So, kararagak man. Agkararagak, kumhanak ka nakatugaw. Alahan ko ibaga nga tuladin yung kabsat ng. Also, before nag-devotion na, I also do that often. No na duman no sakbay kag devotion na kay dak pe lang, say 5:30 kuma. Kat tay pa nag-post kun to pe lang kat 6 o'clock. Oh. Uno na nasapa ka nag-post, agsublyak pela di dak kat uno no sakbay nga gi-post na sapak na kariing, agit iddaak, kasar-saritak ti Apo kakabsat. When? Kung kunat no ko Apo, idatag ko Apo king ka, dahil ibiyag ko, tulungan nak Apo, idatag ko king ka ti pamilya, iti ay ayatit nga asawa, o maysa-maysa, digiti anak ko Apo, tulungan na kami ka wisdom nga mang padakkel Apo, makita mi nga dadigiti pa nagtangken ulo da, isuro na kami,
dumakkel da ko mga agserbiking ka, handang agbalin nga iayos ti lubong, nga mayaw awan, dagiti ibil nga barkada, Lord, wenno dakes apo nga impluensya, DJ ti karkararag ko. Tunukwan, malagip kong ikararagan da kayo, yunak no kwan, dagiti men, kararag ko apo dito bakara, dagiti men and their families, maisa-maisan. Tas jay, tunukwan, ijay lawag apo ni Pastor Chow, dagiti men apo ijay, maisa-maisamat detan kakabsat per family. Oh, di pasukin, no sinulat malagip ko no kwa kakabsat. Di Claveria, di naganan. Hawaii. Kat pasaray umabutak ti mesa oras hang kumapupuutan. Kat habang agkarkararag kakabsat, there are times nga da impress ti apo nga wisdom. Oh, wala po ayag peso gusto. Oh, di ba? Digiti nga dadagsen apo ikumit cooking ka kat hang kumaawatan pela ita. Ikanak ti wisdom nga makaawat ka, digito yung problema gan parikot ko. So I'm trying to encourage myself in the Lord. Kat kalpasan na kakabsat, apo mayat, narigta, mayat kakabsat, iti pamati. Encourage yourself in the Lord. May ikatlo kakabsat, letter C, pray for understanding and wisdom. Pray for understanding and wisdom. Apo ko na, tulungan nak nga maawatak, dito nga parikot ko. Ikanak ti wisdom, apo ti aramidek. Show me, Lord, what to do. Commit thy works unto the Lord, thy thoughts shall be established. Pray for your steps. Apo, this is what I'm thinking. Anang atano kas ti aramidek. That is how to respond properly to turmoils. Amen? Ang da parikot tayo kakabsat, kat adot nakatawtawagan tayon, adot nakasarsarita tayon, ngam di tayo mala nagkarkararag iti apo. So, agkararag tayo. Pray for understanding. Tulungan nak nga maawatak apo. Ikanak ti wisdom, anatrumbeng nga aramidek, Lord. Sino iti dapat nga kasaritak? May relate tayo, dati letter din, kakabsat. Seek wise counsel. Apo, sino't pagpa-advisak nga makatulong kanyak. Tapnon ti kasta apo kat I can make the right decisions in life. Tapno maaramid ko ti apagiso nga desisyon ti panagbiag. Sino apo ti mabalin nga pagpa-advisak. We need to seek wise counsel. The Bible says, in a multitude of counselor, there is safety. So, amin, di gito'y kakabsat. Aramidan, no, the turmoils mo ita, kararag ka ti apon. Apo, sino dapat pagpa-advisak? Apo, i-share ko man kan pastor, dito nga problema. Amen? Uno apo, iburay ko man kan Pastor John, dito nga problema, tama-advisean nak kat maikararag nak. And then letter E, kakabsat, seek the prayer of the church. Seek the prayer of the church. At dadadigiti, group chat tayo. Kat don't hesitate nga mangikabil ijay, brethren, please pray for me. Oo. Kat madaydayaw ti apo kakabsat, kuna ni Brother Fernan, permi nga nariknak ti kararag ti church pastor kuna na. Nagkamamak dito napasamak kada kami ng adatal na ti pusok ita. Idi nga rod, nakasaritak, idi kalmanan, kat naut-ut kan pela, di saka na. Ngem, di pa nagsarita mi kakabsat, kalasak pa iti encourage nan. The purpose ti apo, di ito yung kunana, sakti ma-encourage ka, DJ, ibagbaga na kakabsat, praise God. That's an answer to prayer. Oh, ni Ma'am Feli Nora, nag-message kanyak idikalman, kat pastor ko na at damot lati islat min para deti SPA. Agat, han ko mapelang maala di jay kakabsat at adot na kapila, ngem answered prayer at dan, madaydayaw iti apo. Oh, ni Sister Gwen Herrera, permi di pa nang ipa-pray request na di anak da kabsat. Ket we prayed, and praise the Lord, under recovery na yung kanilang anak. You see? Ni Brother Joseph Eco. Okay? Karkararag tayo. And the Lord did a miracle. Praise the Lord. In Acts 4:23, digito'y apostles, anat na pasama kakabsat. Acts chapter 4, verse number 23. The Bible says, and being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. Kung nada kakabsat amuyo, kasto'y tinapasamak kada kami. But-but nga da kami mutan.
And so the church lifted up their voice before God and prayed. And the Lord gave boldness. Tapno na itultuloy da kakabsat, itinangas kasaba iti sa utiapo. Well, these are some of the important things to do in order for us to respond properly to our turmoils. Anat aramidem, maturog ka aginanaka. Mangan ka, agpapigsa ka, ag-exercise ka no kasapulan, rest, agtumar ka ti adu nga vitamins, tapno pumigsa ti resistansya ti bagi. Encourage yourself in the Lord. O, makisarita ka ti Apo, ibuksilam ti problemam king kuana. Dawatem ngay kan nakatpan nakaawat ken wisdom. Seek wise counsel. Agpa-advise ka no sinot dapat nga makatulong king ka ti advice ken counsel. Ti rumbeng nga aramidem. Seek the prayer of the church. I-share mo kat kunam, Pastor and brethren, please pray for me. Kastoy iti sitwasyon ko, digito iti nakaramiden, kat ikararagdak ko man. That is how to respond properly to our turmoils in life. Number 3, kakabsat, may ikatlo. Okay? So, what is number 1? How to stay afloat in times of turmoil. Number 1, resolve to trust and hope in the Lord. Believe that He is in control. Number 2, respond properly. Number 3, engage yourself in the Word of God. Engage yourself in the Word of God. Deta. Agbasa tayo ti Biblia, ag-devotion tayo. Oh, di mo lang amo no, DJ devotion ka deta nga bigat, kat timely kakabsat nga maka-minister king ka. Oh, idi kalman, deta devotion, sino kada kayo kakabsat, iti na ministeran tayo devotion tayo di kalman. Ha? When all is lost kunana. You see? It's about troubles in life, determined to trust in the Lord. You know, overwhelming troubles can cause us to grow weak and lose our zeal for God. That's true. Sometimes, pa naka-overwhelm tayo ka, digiti troubles ti panagbiag. Ti epekto na kada tayo kakabsat, kumapsot tayo. Mapukaw tayo, iti regta tayo nga para ti Apo, ti panagbasa ti saunan, di tayo pa'y magkarkararagang kakabsat. We lose our zeal for God, His Word, and in prayer. But kunana nga ro, di may sa pastor ide, when it is hard to pray, pray hard kunana. When you don't feel like reading the Bible, you read the Bible anyway. Because, ijay mo nga mas kasapulan kakabsat, iti ministry ti sa utiapo. Instead of yielding to despair, imbes nga itulok tayo kakabsat nga ma-discourage tayo. Imbes nga itulok tayo, dayjay negative nga isut mang overpower ijay panunod tayo. Let God use your troubles to rekindle your spiritual life, kuna ni Charles Stanley. Pindas dating a statement na yan. Instead of yielding to despair, kasi nasa isip mo yan no, ma-discourage ka, unong patpatuloy ka. So instead of yielding to despair, let God use your troubles to rekindle your spiritual life. Bayam nga, digiti turmoils mo kot idurun na ka pa iti Apo. Iti Apo nga umasidad king kuana. Bayam nga digito, ikat isutrason na nga, agbasa ka ti Biblia, review digiti preaching notes, balikam digiti preaching, kat we all have those in YouTube. Dila pa nakakitam, di title nan kunam, dinggak man deti nga message ni pastor. Oh, review dingdinggam, idaka nga dingdinggam di nga message. So, importante kakabsat, kadeti nga point, di makuna nga pastor's feeding ministry. By all means, ikarigatan tayo kakabsat, iti dumngeg, kadagiti pa nakaikasaba, iti sao, iti Apo. The feeding ministry of the pastor, panagpakan, ti sao, iti Apo. Eket, kuna ni Apostol Pablo, di 1 Thessalonians chapter 3. 1 Thessalonians chapter 3, verse number 2. Oh, anak ko na dito And God and sent Timotheus, imbaong ko ni Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ. Binaong ko ni Timotheus, tapno liwliwaan na kayo.
Ni Timotheus isut pastor kadeti nga church, kat kuna ni Pablo binaong ko isuna tapno liwliwaan na kayo. So, digiti mensahe nga iburay iti pastor are great help, great blessing, great thing nga mangted kada tayo kakabsat. Iti encouragement, iti panagbiag. Amen? Oh. Verse number 5, kuna na, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith. In verse number 10, kuna na, night and day praying exceedingly, that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. So kaya't dakay nga makita tapnon maamwam ti problema yo, mabagbagaan da kayo, ma-encourage da kayo, ket maisurumi kada kayo dagiti sasauti apo nga rumbeng nga pagbiyagan nyo. Engage yourself in the Word of God. Ket by the grace of God, makatawanan kakabsat iti live stream tayo. Ket ever since we started, when the turmoils, when this world pandemic happened, ket praise God, nagtultuloy dito live stream that has brought a great encouragement to many of us. As I conclude, circumstances do not have to dictate your emotions. Amoy palubos nga dagiti sitwasyon so that mangidiktar itirik na tayo. You have someone, and that is God, on your side, who is always available to help you, to strengthen you, and to uphold you. How do you get to know this person? By getting into the Word of God. Meditate on His scriptural principles. Brethren, by the grace of God, we can stay afloat in the midst of turmoils and troubles. Kat mabalin, nga adada digiti friends tayo, nga amu tayo nga the turmoils and troubles na ita, malaksid nga ikararag tayo ida, mabalin nga tawagam, kat kumustaam lang, kat kunam king kuha na friend, kumusta ka? Tay message ni Pastor Itay, nalagip ka friend, of the problema. Kat kuna na, oh friend, thank you. Dakil nga ba nagdeti pa ng tawag mo kanyak, I feel comforted. Ma-encourage nak deti panakisaritam kanyak gayam. Well, alakat italek mo iti apo, hamo po kawon di pa nagtalek mo ti apo. Agbasa ka ti Biblia, o di ba ma-advise am isuna. Maturog ka friend, hanggang nga puy-puyat. Maturog ka, uminom ka't adu nga danom, agvitamin ka. Mangang ka, ada sidam. Kana sidam. Di ba? Kuna nakat awang nga ron. Alabe, amta kwa, umayak tumangi dagas na eh. Nagluto ak ti kukod, ti baboy, friend. Apo, de tamang friend. Well, mayak tumangi dagas king ka, mangang ka. Maturog ka, hangkag puy-puyat. Maturog ka, tapno hangkag sakit. Oh. And then, agkararag ka ti apo. Oh, di ba? So, di gito'y nga naibinsa-binsak kakabsat, mabaling mo nga i-advise iti sa bali nga tao. Amen? By God's grace, we can stay afloat in the midst of turmoils. All for one and one for all. Deta ko magkakabsat ti spirit tayo nga church. All for one, one for all. Kas na detay three musketeers di jaya. Everybody say together, all for one and one for all. We are all in this together. Kararag tayo kabsat. Let's pray. Father, thank you for this morning. Thank you, Apo, for the opportunity nga naikasabamanan, Apo, iti saom. How to stay afloat in times of turmoils. Kasla, Apo, DJ barko. Ngano kanayon nga matupar, DJ nga parte, iti bakarang na. Dagi dadakil nga alone. Marits na, DJ fatigue, stress nga makuna, kat bumigay. No da duma kasta kami mot apo. At dadig iti banag iti biyag mi. Nga numanen iso iti tirahaan ti Diablo akabusor. Agkapoy kami apo. Ngem deti nga mensahe dakkel apo ti naitulong na kada kami nga umay dagiti panubok ti panagbiag. We must resolve to trust in you, Lord. We must learn to respond properly. And then we must engage ourselves in your word. Ala apo, no, daman di kiti kakabsat nga da turmoils na ti agdama, si kati agtultuloy, nga mang patibker kadakwada.
mangiparik na iti presensyam kadakam nga sangapada. Thank you, Apo. Kwam ti gloria kan pa nakaidayaw. In Christ's name we pray. Amen and amen.